Angkor mana yang bersama? Omor Bisi Chinwi Rang Dogop Rang Swrangchati Tongnai Ayos Deparma Madai Gurmoni Stadium Tiger Ni Shiram Academy Rangnago Arni Hostel no Thangwi Rang Swrangchati Tongmani Thangnai Agostali Nijichuko Shalmari Phungni Damsuku Tamanjarago Rangnago Phaima Jarabo Ferang Kusubjak Hayongno Yakari Thanga Tabuk Bumabo Phajong Teleno Kaplaisa Tabuk Kamini Borok Rangnokni Rang Phungnai Hosteli Dijate Ayos Deparmani Bumabo Phasong Azogi Koklam Shalaimani Bishingti Tamok Kleman Chaitogi Tonglayo Bokhe 사중도 발만 앞으로 Lebih pulang ke asuk, bawa habis tengah, habis tengah ni, kita bawa kuno sotcalia, bawa bisingan hab tengah, kita engkau ayus, kita bawa bilog, lagi nak bawa hab ni, bawa hab ni haja. biang teh hab nane apa? Bawa yang tu ni habu, yang tu ni, kita ayus kai, asuk kai, hab ni kuno ni apa kai? Yang teh bising nggak habo? Uwa kepala kasih tong mata. Yang tu ni. Kai bawa arah tangnya yang sama saja. Kita ayus aja Bwsa kampung kita bawa aku ayus asuk masuk ke kono sak tang lagi bu, kita mukang tang lain ni, kerana aku kok saya mukang kesak ni aku, kita bawa apa pun tamu kahane bawa masuk ke kampung kita, orang kita ayang sabsong, ayang sung room dok kuntung, kita kelas 12 perdana education, bawa macam hai ayang rumah tangga kita semua kelas ni boy berawai nak kena aja, kita tak mungkin sejarah kita Bwsa kita semua rak kita education hai, bola kita sakana ni yak kita zaman ini tak apa, kita se kata nawe kata bagi sinta kita tanya, kita karen nak kerana wan sukai sabsong karen nak kerana, sehingga punya bukan saya kesal jangan ada kerana hab puru roga bukan roga kesal kerana wan sukai kita. Yang nara apa? Yang apa? Yang parang jak bukan kita yak ambil kita ada. Bahasa parang ni yak kesal kita jaga apa? Kayak jaga boy kita jadi suka satu kanda nak lagi ni kayak apa kayak mana sungguh tu mai kisahnya hati sekolah kayak bo sarsong masuk kita hebat ko masa mana hati sekolah time baru sekolah ya kita apa kayak per kelas bahani abis ni sak saya pun kayak sabi tu yang kurung tu apa kerana apa yang habis karena siapa tu kayak boklay kita Enggak jeng wadeno tang seke wadeno sak ang karen nang dokan ne bobo kusni enggak sak enggak amsun ta jian sama men Ini mungkin tangsa. asran de Nampak kelas apa sih? kelas 7 Mandai hostel Rosram Academy ta Bobok kelas apa itu mana? taklanya 6 boti khari meta hostel bai kai school bai boti khari meta Bobo hakke karen nang kan orang apa? abo bobo hake ang bo nogo keriba ang samo thangjak gai samo thangai se khana maniba ang bo palmaya sai ba maya erpore buma ana kol khakya nasala karen nang khapwa hai ni saharo ga karen nang khang gai thangka bo ang fainane emna 1.5 ঘন্টা মতন nang thangkata ga olo phai khana ba jibi refer kai roka nei abahai rohni khana kata Norka ayus nih sekolah tangga nyala naik bawa hakke karen dok nang kana. abo ang to sai simalia buma thangka thik ga buma thangman pore hostel ni warden bai thangka po ga jibi thana nei autorita rokai thala kya ponga ang thana nei manda jora thangai kifili taisa phakya gari naibo ang thana nei go maneta Ta sekolah ni pokok hote norok no bawa hakke sajak abo. hostel ni poko hote pon saya bolte abo buma bai salakya abo phaji nin salam tingi tong khapwa hangi tong khapong angka kunci saimia gai buma jokon te tei sakana kana gat bo thangkang kang haimani ba gonta 1.5 ঘন্টা ngai thangkang ka ba olo se khana wong ka ba খবর মা মানে কে কয়টা দিকে রে মানে খবর মা মানে 8টা 5:50 buma na kol khaipo entai ne khata Je ayus karen nang thimani abo sekolah dathin na hostel. school hne sawta Engkau sekolah coli tang mana jorau dah abah hakke nang. abo school bong ni ko hostel ni go school ni time kai 8 hin sarata pu gai apro maisabo school thangmani hata kai thangmani bosok jan thaka sung bong hostel time ba bosok jani school aba hairok saimia bala gai
थांखा ओंखाय फाइमानि जराव कारेन्ट नांनो अबाहायरक होनो खालामता स्कुलनि बरक ओंखाय बाबा हायके कारेन्ट नांखारखौनो सानो आरो स्कुलनि बरक ओंखाय कारेन्ट नांखा ओंखाय कारेन्ट नाङै दंखा मुनैनो सेंग्रा सिंनो होनो दंखौ याखा कारेन्ट नाङै दाबसे खिलायो बोस्लाय वारि थांखा नै सावता ओंखाय अलाखाय आयुसना खिग्लायरमान बरे गोथैसै बरक तलाङो आं बोस्लानो अबाहायता ओंखाय ताबुक नरक स्कुल पक्षनो बाबा हायके नरकनि दाबि दंनाय न ग्रामबासि कक सालायमेन परे मास्टार सुबारटेन बाय कक सालायमेन परे डिसिसन तामंनाय अब फाइनालि कक नता बरके कक सालायनायनि आबाहाय फाइजाक रक फाइजाक Belaino kok tuma kaham. EDC Dugmali Hatiwo Manthogo Tabuk Malkhung Painani She. Maruti Suzuki Arena, Pallavi Motors Branch Showroom, Katal Fioge Razakha Dugmali Hatiwo. Oromanthogo Maruti Suzuki Company ni Malkhung Ro. Romdi Alto K10, Espresso, Wagoner, Celerio, Swift, Desire, Bwsa, Ertiga, Eco, Te Belaino by Fronts. Offers eva discount botongo, zero down payment by. Te Malkhung Kasam by exchange klaye rang kisha by no Malkhung Pai Manani Sheb Botongo 4.99 lakh nishimi 15 lakh rang morok ni Malkhung Manthogo minimum 70,000 eba 1 lakh te zero down payment rakheno Malkhung Katal Pai Manai Haike Lerita Tongshidi Tabuk no Karangdi Maruti Suzuki Arena Pallavi Motors Khumulang Branch by Nikuma Maruti Suzuki Arena Pallavi Motors Private Limited TTAADC Khumulang Dugmalihati Yakhilik Academy Rangnoganawo Kokduk 8132801918 Ebakhe 6909863532 Welcome to the future of innovation, where minds meet technology and dreams become reality. Ika University, Tripura, your gateway to a world of endless possibilities. Our state-of-the-art campus is a melting pot of brilliance, a place where creativity and technology converge. From modern lecture halls to advanced laboratories, we provide an environment that fosters intellectual growth and hands-on learning. Our dedicated faculties are experts in their fields, passionate about mentoring the next generation of innovators. From adrenaline-pumping matches to our all-genre of sports, our campus is alive with the spirit of competition. Within the realms of Ikeria, emerging as artists whose creations resonate with the heartbeat of artistic expression. Making Ikeria the true epicenter of creativity, where innovation meets education. Join us on the journey to redefine what's possible. Your future begins here. Ika University, Tripura. Dream big. আগরতলা দলিও সই সই ত্রিপ্রাসা চামু মানথুমা ক্যান্টিন এবা হোটেল নাইতুকতঙ্গ হাইদা তাওয়ানাদে বেলেখিনো সাফ সুতরা খালাই সংখ্যা ত্রিপ্রাসা চামু কথক মানথুগো তাবো গুদক চাখৈ মস্তেং বেরমা বতৈ ওয়াহান তহান আমুই দাল লাব্রা যত রাং কিসাবাইনো কথক ত্রিপ্রাসা মুই চাওই মানাই ত্রিপ্রাসা ক্যান্টিনো জিরো পিওর বেস রিসুম পিয়াজ চায়া বরংনি বাগিবো তঙ্গ নিরামিষ মুই ফ্রাইড রাইস শাহী পনির পটল পুষ্ট কচু শাক মিষ্টি চাটনি কাঁচা কলার ডালনা দুকার ডালনা মিক্স ভেজ আলুর ডিম বেরমা গৈ গুদক অবর বেবাং পিওর ভেজ KMR টিফিন হাউস মানথগো হাইকে লিরিদা তংসিদি গ্রংদি ফাইদি চামং কথা চা ফাইদি নিকুমা আগরতলা মেরের মাঠ কুমারী মদতি রূপশ্রী ট্রাইবেল রেস্ট হাউস ককদুক 7994163079 টেকিসা ককদুক নাম্বার 8132828649